kaisa incident nungkha ni horo chini Tripura khoroksa Gonda Sorani bo bini hotel o kam khai tongmani hor 2টা 3টা roko bo bini hotel ni tumai thangka bin palong na tuki tongmani bini to aboni ya bulo incident kaham kai jeng clarification mansuya ko amnon no jeng tabuk ko jaga police department ni boro khaijak ni oroni je west district ni okra rok khaijak police department ni kaisini joto khaiya ko jeng kaham kai omno chethroi nai na bagi jeng tabuk try khai tongo te police rok bosuno saka jemon bagi jesakna mansak borok hope dikasano je kok dikha je omono kaham kai borok naikani khainai te o je anti hai samung khainai rokno kaham kai no borok naituki diklainai ni saka tai ang jotono nongni hoite ang kobongna musugo jote social media rogon rok post khaipro bini chehra rok tap mubi ija secrecy maintain khadi karon bin bo life tongo only 19 বছর se ko 19 years tamon bagi sen norong ni thakti jotono no koijao যেমন বাগে কিসা খালগই তংদি তাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বাইসি ধরিমিনা তং তাকসু জারাসই কাম কেন অমনি जों যতন বাগিনো সামগ্রা কেন তাংজানাই হিনি जों খাখাयो তাই सिंबो जे माइ आसा बनो जों अमन लगे दं bo jaga accident ang ar bo jaga tong bo hotel tong bo area ni रेलवे स्टेशन गानानि आजा कायसा होटेल दं आजा सामखायो खोनाबो ताइ बिनि गारि एक्सिडेन्ट माने इंका हांका रानी बाजारनि जे चिनि ताबो कन्स्ट्राक्शन चलि दंमोन आजागाव एक्सिडेंट गायनि गारि आजागानो दावखानो दं तो आरनि ताबुक आरनि पुलिस डिपार्टमेंट ताइ आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जे अकरा पुलिस को खाइजा तायाखनो ताबो डिसिजन बो चलि तबो बे राखनो माने स्टेप ना हाना हिनि दं माजरा बे जनाय accident ma jagale bo khoroksa dong na khoromsuk dong gari o जों जतटुकु साइमावनि गारि बिसङाव खरंनै दंमानि बिनि लगे जेनाकि जे बनो प्लान थानाय बदा सम आच कामका साइमानसु यामो पुलिस सेथ्रय नाय दङ थाइबनो ब ते लगियो बरं दंमोन तारपरे ताबो बोरै गाहामखाय साजुनायखौ सेन्सक गरै तो आमनि डक्टर बो नाय दङ तारपरे पुलिस बो नाय दङ बनो गाहामखाय सेथ्रय नाय o je gari ko koita rogo accident khana mo time kono mane तो जों जतटुकु साइमावनि जों सालायो 3টা फुङाय जौनि 3টা 3:30 दं hordi porta hordi tangi thangana hordi bra bin manager rok baino kom salai आमो तो जों बंनि जे होटेल डिपार्टमेन्ट नि कक सामाननि बरक आट गासा से कमाय थाङो खोनाबो तो बकि मेनेजार बाय साइडे थाका आमो तो जों गामबाय सासुमाय tini GBO au hor kuthuma phaina khasa gare जों जाओ हठात हेये जोंनि एमएलए मेडाम जोंनो सहायो आइनि कन्स्टिट्युएन्सि नि ब्रक माहा जीबीओ थांगे क्लाय दं असुबिदा उये मा उमि आपतो सियाको नांसा थांगे नायदि हाउ सालाय नायदि यामन परे जों थायहा मालायहा रुबे मालायखौ साहाबिनि पेरेन्ट्स बिनि मुताबै मालायहा के मालाये जों क्लियर के सालायहा बम निजे को सिसाहा लेंमो के पुलिस प्रशासन अलरेडी फाये बरबायखौ सालायबायहा তদন্ত চলে দङ তদন্ত চলে मन परे मा उमनि आबो सिनाय क्लियर हेया जों तो क्लियर के सामायाको इनके बुरैनि मिसाओ गुवारावले बमफोरावले आगात माइमनो इनके याकुमियाको बंसा दङ इनके जे आगरलावो बं सामुंतां गामि आबो सामुंतां हियो बिनि दल नङो बंसनि हा बफोरनोको अलरेडी रमियाहा तावो बं पुलिस कास्टडी दङ पुलिस कास्टडी नि मिसियो जतो रिपोर्ट क्लियर के माइनाय तावो क्लियर के सामाया को मांगमी बुरैफो तावो गाहाम के सिसाहा काव सा दमायो इनके डॉक्टर जतो रिपोर्ट क्लियर के रिमन परे जोंखो नांनो क्लियर के सामायनाय तावले आपातत जीबीओ ट्रिटमेंट चले दङ